Kini PPP ke? Kini politik ke? Bagi olah, bagi obot. Tak kita kik ke? Bagi olah. Oh, Deputy Chief Minister, baru lokal MLA nang ninapok juai wang kuno. Kini PPP ke? Kini politik ke? Bagi olah, bagi obot. Tak kita kik ke? Bagi olah. Tak politik ke jungki ke David tang ke election. Kadai betang kata kawan syong apa sekretariat mengi ni soto ya ka politics ha ka jimot ka shisha ka jongka ka politics ka pau syapang ka kapor Michael Curtis habu batai syapang ka politics wong kuno wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled. Kata ka politics kuno ka batai kuno yo ya ka kapor kuno pinan kan ka kapor ba kuno la te la kam ya ka kapor. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors which influence the decision, the making of the decision. Politics, kapag police of the people party, kasuto, patkayay, banpensoto, yaw kaken, kadai, kajik ay, kapag party ka, kay di patay, kajik start, kajik siyempang, mentaban ang manchulitiet, hindi pa iba hanggang for election kung batit soplang kung batit jamarlo talae dahil na minsuate suppose na minsua ang pami ka BPP ihespa kile bahere hemdan por bani kado pa iba na siyang kali kirayet yong bay ha constituency kim ju kamdan na marki on rade ka for election ngin kung batit soplang ngin kung batit jamarlo mentate hauto ya persang kapsan sir minsua Deputy Chief Minister MLA jangan nartiang Nimju kami ikut balik I work order. Mentah zaman ada bayo, batinga yung pula. Atau kita akan naik ke cista pengikai upay ba nartiang mentah ngayon sawang wat kusay, ham kusay na ardent. Ini to tagis kim sansnem. Ini yung community EU takat sansnem palalay. Kapamat ini ide itang jaga sansnem. Yan hatan kilik shano, cawan jaga takat sansnem kaya skim. Nado arajar fara tahu di upat ba upang ingin hikai itu kita haun tip kita kacang bahap haun tip lu yang ke kamran jong MLA batu MDC atau katakan dia cingai ke bakau dari nama kata kau ku tipat ba ni tip ba kini di parti kim ko ba ke PPP kan pelong meeting hanya emosyang kim ko ba ke PPP kan pelong meeting sama peran hanya nang stand nama ragat PPP kan pelong meeting upat ba unyo cingai unyo cing start oh untip lu yang kiskim paro untip lu yang ke kamran jong iparo nalatik pat ba ti lae ni di badan jumut ban kai ni di badan jumut ban pare ekam business sejong ini sekali pat ba angin penbiang ban tetendar na dari nama tak ku pat ba kim kuat di persyang banong bagani ke BPP te kanang staman kan top real yem juken top you know yem juken top ya no henry ni pensyai ni gua abot pat ba unum lihat hadita di jin persyang banyalam maga the voice of the people party kam juken top real henry dahi kai ke pensyai Nim ju sotalat ban kentok, henry ni sotalat ban pensyai.